ngasi se akhoi thang jo oibanina haidi thang jada toba yaba khara su leiri ko adudo haipetang ai share tawjaraki ado ayuk tang sai aina cinnamon blow tawsalo ko chalo haibaduna haidi tang ama oibagi haitare ko haidi tha hogolakpagi oina adu tawbiyon haibane ado Saturday se mo haidi phatawdi remove tawba natraga akhoi aingonda sum lakkumba kaigumba yadaba khotaba hairasne ko obstacles leiba haitare ko life ta taw thaba kumba obstacles leiba mani blockages leiba ko so mayam sigi damaktani ko ado aina se keno pot se hapetang aina hangai to bodo dum chapuni mane ko ado anobu gumba yengba leiragadi keno tawina bagi damakta haitare ko ado ayuk se koina duk thaba katpa matam sida ko haidi duk se katle ko kalakan ai rudraksh thammo hai rudraksh ki benefits hai bir on hai ba rudraksh si badi si de ko haidi ahan oidrin na hai tare ko tang ahan gumbo tare je yang khai manga hum pu gumbo yoksila ga di si bi ko si gi lik se ado ai gi di se dum thamme ado aina duk thara matung da hai tare ko se aina ngatang laibak ta gumba thamba hai tare ko sigi pot sigi energy phangan ba hai tare ko adi rudraksh ki maru se aina laibak ta minute ani hum katang thamba ga so wakhan je khan ba hai tare ko hadi laibak se da hadi se pot se dum aina laibak ta thamme na ko laibak ta thama ga hadi laibak se aina touch laga ai sida aina khan ba sum haidi phatawdi energy engonda changakpa natraga yengsilakpa khotsalakpa mayam se haidi ngathokpiyo ko haina advain taraga wakhan se sum khanjaba ane ba ado si base phasu phai ko haidi dum sibira su yai ado khoina di sum keno tawbodo haidi sibadi sidre aigi di like khoraming ai timing ngatang du da aina lai ba kachara khocharaga ado maino en tawe adu natraga na haidi khoina sira su yai ko ngahak akhoi na keno taw matam da lai duk katpa matam da phi aseng ma selena ko phi aseng ma se pa do maina haji sigi rudraksh su adain taraga phi aseng ba gumba selingai timing dai to be ko adu rudraksh be kana ba seng sai ahan nge yoina hairaga di bp gumba kai gumba lei ba se amna haji si keno taw ba phai ko adu stress lei ba bp lei ba sugum me am se ko ado sida haidi 108 ki keno oibani ko sisa rudraksh ki haidi keno khuding ma hali khuding mak cham ni pan loi oigani ba adu da koina sum ahan gumba oisila ko pole chanting gumba to bo se haidi leina ko adum cham ni pan se koina khud oina thiba matam natraga koina keno ma haidi man keno ma shon ba matam da hai tare ko aina thajari bi shodu gi maram da hai tare ko mai gi mai maming da shon gera kai gino akai ba kem leite ko ado cham ni pan se haidi iraga thiraga to bo diam phrak tai na ko adu no sida gi dum cham ni pan se koina haina amam taraga haidi sida gi horaga dum hai taraga cham ni pan se si thiba du mateng oire na ko adung ti gi like khoram ma tam da chanting gumba to ke khot ke haraga su si na bi basu yare ado kana badi me ama lege rudraksh shibagi thamba da su kana ibe amna sida aina ai dum thamme shibadi sidre ko hadi thamba de imung da yum da ama lei basu phayeba phatawdi energy phataba ke ka ga thopo obo do maina oina oi ko ado sida leire aham bagi aina kaino to ko pa rudraksh mai to da ke hapsi ko ado akoina karpur ga longa mai thaba se ko kon tongan ba thamo kaino to bigano haide akoina chana ba ko natraga like du kum thaba kon gum da to bigano ko lebaki kaino ni kambi ni khangde natraga akoi gi kaino ni khangde ko ado sidagi dum haide akoina long se aina have do manga or taret ke shukai de ko ahum mari manga taruk taret ado sigum ba thadok pasidi imung da thadok kera aigi table da kai da thadok kera kai shukai ba kem ta leite ba morok kum ba thadok ko dune na ma pan da thadok pyo hai da na ko ado si se akoina kaino taraga adum hek karpur se mai hek theng ba dum banglong ne ta chakla ko ne ba si se adu na haidi sidi dum cham na wakhan se da khalla ko haidi blockages leiri ba ko liba man se loina remove to gi da taw na ba gi da makta Saturday sima koina phajana thadok pi ba hai tare ko ado sima leire ado koina last ki oina ama khatanga taw ba yai ko aingonda haidi yet pa pan ba khot pa suma me am se am ta keno taw dana ba ko amana ising glass ama ina lobi on have do mamang da sing glass ama lobi ra se aduga isha gi mathakta ai khutna dum taw jaba yai ko haidi clockwise direction da ai khuchena paira ai ko mathak sidagi maina 9 times kumba hai tare ko mapalla kumba ni ahum mari manga taru tare nipan mapan ko si tawra matum da ising se ngai gi pukhi da kai da hijun loina te ko drain da hadi phatawdi hai tare ko phatawdi chat pa hai tare di drain gumba na la gumba kai gumba su gumba da oina ko adon hadi kitchen gi sink gumba dum hijun biga sai ko adu su phataba chat khibo oina ko sigi ising se koina drain da kai da haidok bi bai ta do khalling ai da su hang sai koina hadi mathak to da koina keno tawring ising ji pa ra keno se haido ingai da su wakhan da khallo ba hadi engon da leiri ba phatawdi ana bani haira se natraga ai gi pallaga leiri ba engon da nuai triba ko triba mayam to loina release to gare na khanbiyo ba hadi chathan gare na wakhan sida suguma mayam se ko hadi Saturday khuding gi adum practice tawrasu ai to hadi yamna nuai to yam he laga di nungti gi tawrasu kai so kai deba adubu thang jadi sunjoi sudana tawbiyo atai matam da tawba ngam draga so ko aduna aina thang jada amu repeat tawrase kaudana bagi damak ta ne mayam na ko adu sida le ngasi gi video se mayam thank you